Bok svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o novom DLC-u 8 za Xenoverse 2. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentarišaj klip, šeruj klip, ej! Većina vas možda zna da sam se prije par dana mučio da instaliram Xenoverse i Xenoverse 2, ali većina vas nije bilo jasno zašto se ja toliko mučim oko toga, ali danas ću vam reći zašto. Na internetu je počela kružiti jedna zanimljiva slika koja je vezana za Xenoverse 2. Točnije, to je novi DLC kojeg su skripteri pregledali, otvorili i skriptali neke zanimljive sadržaje i stvari. U tom DLC-u će se pojaviti novi Broly iz Dragon Ball Super filma i to će biti treći Broly, ja mislim, u tom filmu. Nisam siguran, ispravite me dolje u komentare ako sam pogriješio, jer nisam uspio instalirati igricu. Tu će se još pojaviti i Super Baby Vegeta i Kefla, ali to nas ne zanima, to nisu one interesantne stvari. Nas zanima Gogeta. Sad se svi vjerojatno pitate zašto nas zanima Gogeta, pa sada ću vam objasniti. Znači, svaki DLC koji je do sada izašao za Dragon Ball Xenoverse, dok je trajao Dragon Ball Super, taj DLC je donosio spoilere od likova koje ćemo vidjeti u Dragon Ballu Super. Što znači, ako nam je Gogeta sada predstavljena uz novog Brolya, to znači da ćemo vjerojatno vidjeti Gogetu u Dragon Ball Super Broly filmu. Sad ću ja dati neko svoje mišljenje kako će se stvari razvijati, to je moju teoriju kako će se stvari dešavati. Svi znamo da će se prvo Vegeta boriti protiv Brolya i vjerojatno će izgubiti. Onda će se Goku boriti protiv Brolya i držat će se nekako, ali on će izgubiti. Na kraju im neće preostati ni jedna druga opcija nego da se spoje u Gogetu i da pokušaju nadjačati Brolya na taj način. Ali mislim da im i to neće biti dovoljno i da će opet izgubiti. Kako će izgubiti? Pa vjerovatno će im ponestati vremena. Zašto? Pa to je zato da bi nam dočarali koliko je zapravo Broly jak. Goku će vjerovatno morati opet otključati Ultra Instinct i pitanje je da li će to biti dovoljno jako da ga pobjedi ili će se nešto sasvim drugo dogoditi što niko od nas ne očekiva. Napišite mi dolje u komentare svoje mišljenje da li ćemo dobiti Gogetu u ovom filmu ili nećemo. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima. Pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još Dragon Ball videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!